Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарындагы жол жээгиндеги унааларды тап жатабыз. Бүгүн 3-апрель 2021 жыл. Анда эмесе мына ушул унадан баштайлы. Кара түстөгү Матиз унасы, жылы 2008 жылкы, объем 08 расход 67. Басы 140 000 сом. Телефон номер 0709 68 80 80. Пробег 180 000 км жүргөн. Ассалаумалейкум. Электропакет бар. Машина баасы окончательно канча болот? 130. 130га берет. Обмен вариант болобу? Жок. Обмен вариант жок. Косяктары барбы жокпу? Косяктары жок. Косяктар жок. Только миниш керек экен. Ички салондор таза, велюр. Коробка механика. Мотор коробка жакшы. Мотор коробка. Краскалар родной, да? Родной. Краска родной. Алды арты таза. Алды арты таза дейт. Машина жакшы экен. Окончательно канча дедиңиз? 130. Если на клиенттер болсо дагы түшөсүздарбы? Бираз сөйдөм. 125 га түшөсүзбү? На клиент келсе? Бираз түшөт. 125 бербейт. Аха. Сурагандан кийин бербейт 125 га. Кийинки уна Матиз Chevrolet унасы. Матиз 3. 2007 жылкы коробка механика. Германиядан топливо Германиядан келген окшойт. Басы $3450 экен. Телефон номер 0772 30 03 80. Бул машина билбейсиздерби кимдики? Кайсы машинаны? Кипсумду тартып өттү го жада азыр? Тартып өттүбүз. Кипсумду тарттык. Эси жок экен. Кийинки уна Opel Astra унасы. Кара түстө. Дөңгөрөктөр кышкы. Assalamu alaikum aka. Алейкум салам. Машинанын баасы канча болот окончательно? 350 000 сом. 350 000 сом. Ички салондон тартып койду. Краскалар родной, да? Косяктары жокпу? Косяктары суу чачпайт бир эмес. Суу чачпайт да, аны оңойлой алса оңдош. Келеңиш кырчып коюптур да. Жайды эмеси бар. Аны оңдош оңойло. Opel Astra дейт. Пробег 152 000 км жүргөн, 2007 жылкы, объем 1.6. Телефон номери 0773 11 88 84. Басы $4200 дейт. Обмен варианттар болобу? Жок, обмен жок. Обмен вариант жок. Россияга кетип атат. Россияга срочно сатып кетип атат экенсиз да? Окончательно канча дедиңиз? 350 000 автозапусктары бар, кошумча 350 000. Мына ушул титановый диск. Титановый диск. Кошумча эмнелери бар дедиңиз? Титановый диск, летный неме шинасы менен. Летний шинасы менен бар экен. Дискалар титановый. Титан диска. Мейлі байка жақсы сатып алыңыздар. Без Volkswagen унасы. Volkswagen Golf 3. Объем 1.6. 93 жылкы. Басы 140 000 сом экен. Ички салондор велюр. Краскалар родной. Assalamu alaikum aka, машина сиздерки эмеспи? Баасы окончательно канча болот? 130 болот. 130бу? 130. Обмен вариант болобу? Жок. Только наличка. Косяктары жок да? Косяктары жок, Жок. Только айдаш керек экен, косяк жок. Без вложения. Кийинки уна Mercedes-Benz унасы. Mercedes-Benz. Жоқ, Жоқ, биздики жарнама KG деген канал.
Mercedes benzin, коробка автомат. Басы 170 000 сом екен. Телефон номер 0559 17 88 62. Машина сіздердікі ме? Бұның бағасы қанша болады окончательно? 150. Обмен варианттар болмайды. Обмен вариант жоқ та. Сөйлесе болады екен. Ескі салондор велюр. Коробка автомат. Кейінгі ұна. Матиз ұнасы. Матиз 2 2006 жылғы коробка механика. Басы 125 000 сом екен. Телефон номер 0707 00 36 28. Иші салондор велюр, сол руль. Бұл жақта кейінгі ұналар. Есі жоқ ұқсайды бұл ұнаны. Бар екен есі. Ассаламу алейкум бәке. Машина сатылбайды? Сатылбайды екен. Кейінгі ұна. Жашыл түстегі Матиз ұнасы. Матиз 2 2001 жылғы объем 08. Татпайлы қойды. Татпайлы қойды. Кейінгі ұналарды мұна ұналарды татайлы. Бұл жақта көбінше Nexia ұналары бар екен. Құрметті мекендештер, сөзсіз түрде лайктан басып, жақсы комментарийлерден жазып қойыңыздар. Біз бұл жақтағы ұналарды татып өрелі. Мұна шул абалы жақсы ұна екен, Матиз 2008 жылғы коробка механика. Басы 195 000 сом екен. Телефон номер 0700 03 23 81. Осы жерде өзіңіздер оқып алсаңыздар болады. 2008 жылғы. Ішкі салондар абдан таза, приятный. İçinden dokulardan beri ses aldır. Hurmatlı mekendeshler, keyingi чыгышта мына шул уналарды татабыз. Уақыт болып қалды. Уже бұл чыгышта бүтөбүз. Сіздер сөзсүз түрдө лайктан басып қойыңыздар. Жана жакшы лайктардан басып қойыңыздар комментарийлерге. Анда эмесе кийинки чыгышта жалаң мына ушул уналарды бир 10 минутта кылып тартып беребиз. 10-15 минут алып туруп.